ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida w'umuryango FPR Inkotanyi byatangiriye i Busogo ni mu karere ka Musanze, aho umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi yavuze ko amahitamo y'abanyarwanda nta wundi ugomba kuyagenga usibye bo kuko bazi aho bavuye naho bagana. Mugenzi wacu Theogene Twibanire kumwe na Safari Desire bari bariyo, byari byifashe bite aho i Musanze. I Busogo mu karere ka Musanze, imbaga y'abaturutse mu turere tw'intara y'Amajyaruguru, uburengerazuba, abaturutse mu bindi bice by'igihugu ndetse no muri diaspora, abahanzi bakomeye mu Rwanda bagaragarije urugwiro rwo hejuru. Umukandida akaba na chairman w'umuryango FPR Inkotanyi Paul Kagame. Umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yashimye abanyarwanda ko batigeze batezuka mu gufatanya n'ubuyobozi kugera kuri byinshi igihugu cyagezeho binyuze muri politike y'ubudasa ya FPR Inkotanyi bushingiye ku guhindura amateka mabi yaranze u Rwanda mbere y'imyaka 30. None se mwabinshyiramo mukabintamo? Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Abatuye Musanze bagaragaje ko urugendo rw'imyaka 30 rwara amata n'ubuki kuko imvugo yabaye ingiro. Paul Kagame bemeza ko ari we bakesha byose bafite uyu munsi, bongeye kumugaragariza impamvu bamushaka ngo akomeze ayobora u Rwanda. Perezida Kagame ndamukunda n'umutima wanjye wose. Nkunda ko abadamu yaduhaye ijambo kugira ngo dushobore kuba dukora uko mpagaze, no kubera we. Abadamu bakera nta kintu kimwe bageragaho. Uwavuga ibya RPF n'ukuri ntabwo yakoza ikaramu muri wino ngo abone aho yandika, uko RPF yatugaruriye, yaduhaye umutekano, yazanye uburezi kuri bose. Umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame abwiye abanyamuryango b'uyu muryango RPF Inkotanyi ko amahitamo bazagira ubwabo cyangwa se bakwiye kugira ubwabo, nta wundi muntu ukwiye kwivangamo uko yaba ari kose cyangwa se aho yaba aturutse hose, nka kimwe mu bishimangira ko bo ubwabo aribo bazi icyo bakeneye. Ntabwo demokarasi uhitirwamo, ntawe uguhitiramo, ni wowe wihitiramo. Niko kumvikana hano, nako bikwiye kumvikana n'ahandi ndetse naho byitwa ngo birakomoka. Aho bikomoka ntawe ubahitiramo. N'impamvu rero nabwo batafite uburenganzira bwo guhitiramo abandi. Umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame yashimye indi mitwe ya politike ifatanya na FPR Inkotanyi mu gukomeza kubaka igihugu. Yashimangiye kandi ko abifuriza inabu Rwanda batazarubuza gukomeza gutera imbere. Urebye aho tuvuye n'aha tugeze, mwe mubona hari icyo abantu bagitinya koko? Niyo mpamvu abo batifuriza u Rwanda neza bashatse bacisha make. Muri aya matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite, umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi Paul Kagame ashyigikiwe n'indi mitwe ya politike 8. Theogene Twibanire i Musanze.